Tenak ya. Oke, siap. Oke melihat bareng nyaman. Sip. Satu kufa. Duh, tak nyaman ra. Pokok mana bersih benar di itu. Saya punya gaya, yo lepas hibel teku pesekan pakakan sonak kana. Iya pesen pakan nak tretan. Wah. Posete bari tanding tekuk teng-teng wadir. Ayo, edeng nyetir yuk. Ya mau teku teng-enteng. Burung sakit nyemculukmu itu tretan. Darang ngodir deh, kayak terus ya. Maksudnya itu apa nih? Ya masa patah tipe tahu ke negara duto, pah bila semua buka rintua. Kok oleh kamu nih mumpaking laku serot to hedeja. Bedena pelempengan tang kopeng dia. Jangankan header, engkau memang kira tahun di TV, kepelengan. Ya lepas neng peka, mulai tak luang apa nih hedeja. Kerong rasanya pula kak. Secek tinaki sampean. Sosana odi waduan sarang poter aja keresen. Menabi ada arif. Setinaki sarang sampean ki kene. Welas ati kula kak. Semakin poter adalah raja kak. Kula kerong kak sampean. Arif lo ngerasa kasih sayang bapak nanti lagi kene sarang sampean kak. Rip, Apa? wah macam nak ada tengrip. Siapa nih? Di siapa boleh mon bener toh hobi toh Fari. Oh iya nih. Buh, arah apa rip macam tak semangat. Apa nih selo semangat nih? Patu wede kok ya. Tahu rip, canggih dulu rip. Mikir kena. Bener kon karo mulain matahari kilo ombar kok biari berkan na. Ya saya rambung, nyabung sabung muna. Monoreng pa isang kutara hobi kake. Apa rek? Cacon. Tajian na tretan tungria. Pengerti aki jabo paka. Ya mon bi kita tapi mon bi arif. Kukang ku angin sampai gembung tai ya. Ya, lara kalak sa biasa bay. Iya mana kak talakar lah iya. Ceur selalu miskin. Tandi bapak lain bi kita ria. Deh ya. Buka. La, cek rame. Ari buka ri mayu. Lerak ngantok. Le beri saya kemana Iya kini. kan jajan cepat habis ngetobuk. Kamak iya senyaman deh. Masa iya nang Ramadan. Padaku nah anu setoran dari kapan. Hoi jentar dan akan apa kardo. Allah. Aduh, acurak pada saya kelupai.
Aduh rokok. Arif, makan bareng Rip, Kan iki kan. Lah lo ndak Arif. Bah, lara tau sa di rumah Yuli. Bareng. Iya Rip, marang akan. Ya tepak man nyaman jajan Rip. Terus Bang. Kok yang tepang tak terus. Bener tak tero dia. Kayak todus. Ilok apa ngalak pokok leguat. Kuat kemalo. Masalah apa deh bingko, he? Bit gelek ngenang kotor dia. Tak apa kau nyari masalah duit itu. Ndak lah, kau punya kelakuan nih Roma. Ayo ngocak cekik punya drama dia. Arah pada kalang kolon di bapak. Ngerogi kayak dia. Wes ambu. Apa nak mejen langsung urusan hari kana. Nak bang va sebab peran va. Hedek iya mulai gelek lago ngina hari beto. Telepon. Halo, Imams. Yang kok beneng kartu pinakan, Mams. Putih Imams. Pak, nih kok ada ya? Iya. Ternyata lah. Panas nak polen. Panas. Iya mau campur. Akan terus sakit kala atre. Tapi kalau ada derem fa. Muncul lebih bereng tua ke dia. Iya ji maksud engkau Rip. Ya mau nang kuas lele tak lajen fa. Keng dari kantin aja saya kebe tangati sakit bit gelek. Nyelet kang ko. Ah luas lah dah tahu sa bahas anu juga. Toh tak kelim kamari yan mau bahas toh. Mending rek akan joceng enom mah udah beri saya kemayakin dulu dah ya. Ada buka Rip enom. Mayu. Tuh dah. Jam. Bah. Mata alam raja ban jam. Ku tak alam harap kau sepakan ni jam. Mata alam raja. Pahabili si baju larang bang jam. Bang jam kelakuan bangnya. Langakan lah. Siapa mobilan juga dok? Ya orang fa. Masa cek kamu bilang telekan na. Takkan cek haram tengin tarakan na aja mobil juga. Iya ya. Siapa ya macam ikaw awat talaga ngambil mobil na. Wala orang yang tanya alamat. Iya sih. Macam tahu kok Jeva. Tai, kan kok macam tahu. Gimana? Kayak kenal loh, siapa ya? Aku suruh mana? Iyut. Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tujuh Gus. Oke. Kan bila nak datang Gus. Oleh dua reh nih. Me purentar sedih Gus. Ya, engkau dia datang ke rumah malam na. Maku kau tak terus istirahat, apa? Masaknya datang langsung manjal karena. Rekan menoreng ada bucel lah itu. Ada kendala ya Gus selama mulai entar kana. Alhamdulillah
lancar ya, ada aman-aman. Tak mampu apa setia kau bos Agus re? Kenapa nih? Ya sekolah nanti mobil genteng dia. Cak kan sudah ira atau dus na. Aji mobil aja mobil bau ba. Kayak malah pada masa orek. Ya mana aja Gus, mana pada sering lain Gus. Lebihan masuk saya pada mana aja Gus. Tina raja bas mobil. Todus. Ya kok gitu. Lu somat ini ya? Le mau nengak retret. Tahu. Media ni. Ya enggak ada kan. Bener pak ngerendah kira yang lain, malah ngalak maba dari yang lain. Dia. Iya kau tuh nengak Agus ji ya. Saya patut ke contoh dia sahabat hei dia. Oh apa banyak kuana. Lara aja tuh ngelik dong. Nah todus no. Apa? Kan jadi kita tohar kan? Iya gelap beda. Jadi ya boleh. Ada Gus, telepon di burung mama. Telat kok cerita. Iya, gue tak ada dia Gus. Santai lah. Dek remah kabar Rohman roya. Mantel reparing terus akor bibina. Jomlah pagi mek kalian aja cek sampai atau paran ya iya gue aling ya saling contoh ya nak walaupun tempat senang ataupun tempat susah sekalian ya ya adanya Jangan orang Gus, alajar je nyaman. Pangkuan Gus. Nyaman di badan ngoreng nih. Banja Gus, katanya dari benda. Ini nyaman tak nyaman aslinya nih. Maksud tuh Gus? Ya kocak nyaman ji ya Pak. Markena keliling punya dia. Norok kapal pesiar. Situ. Si nomor 2 gajinya $. Aneh iya Pak. Tak nyaman apa Gus? Ya tak nyaman aja Rip. Markena kita itu lo bisa mulai mendadak mondipan lo karena kita itu terikat kontrak ben boleh kita itu beda tengah lautan. Aneh iya Gus. Kayak dengan kapal bagian apa Gus? Mono kok tiba kapal di bagian housekeeping Rip. Bagian saya kamar. Ya jadi tergantung job desk ya. Bade saya laundry, bade saya masak. Degin raji Gus. Ya alhamdulillah Rip. Mun karo yang beli tahu kebaik sebulan, pola tak ya di. Bola mau beli tahu sebulan. Oke Gus. Iya nyaman anak kue kapal. Iya iya saya sare. Anu siapa Pak? Tapi Arif mau neling-jeling kayak kena Gung Hede Gus. Ongkuan deh. Ada terlalu aja dong, kunci. Ya mau nengko aslinya roh ajar ki Gus. Kayak nengko tak tahu cara nak dia. Bah, itu pada tertotoro sekali Rip. Hede mau lakar terlalu aja rohku. Mayu bingkoi perintah cara na. Pong setia kapal engko dia. Kalau orang bagian engineer. Engineer juga karena apa? Wah kakanan to Hede ini engineer je kelakuan. Nih lambok akun buka Hede. Lah kon engineer ya apa Gus? Engineer je cocok deh teleponan apa? Kan nambah Hede je lulusan mesin. Engineer je urusan mesin. Wih jadi langsung gas jadi pah bawa up sekalian kapal dia. Gila deh ya Pak. Dia kan Gus. Apa sih pun siapa kibingko Gus? Malah kau bisa belajar kayak kade Hede dia. Mon Hede lakar serius retro ala aja. Deki bingko kirim WA persyaratan lebih ada lengkapin. Kebetulan minggu ya ada ya. Minggu sepekal datang engkau ame di kala. Sekalian ada noro. Deki ketemu agen masa orang se ngebengko ke kapal. Derma. Ya nyaman sih Gus. Kini deki kok apa? Sambilnya pakai persyaratan sekode ki bebingko deki ya. Iya. Apa orang kok kini perlu boleh kena. Sini ya, engkau mulai ada ya.
Kudaku boleh ya? Ada, Iya, Gus. Ya. Ada. Orang kudaku boleh ya? Oke. Assalamualaikum. Tengah-tengah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tengah Gus. Oke. Kenapa? Kok ada dulu ya? Heeh. Ayo. Tengah-tengah. Yuk. Ada macam apa nih? Ketibian cari mulai kada. Bangkau yuk, bareng yuk. Majulah. Iya nih. Mun jeling-jeling gelo hari macam serius saya sama angkat dulu. Mau dari apa nah? Macam semangka tongku. Saya terlalu aja nih. Ya mau kok salah ajar. Siapa pas atau kau kerja? Aneh kan iya gitu ya. Mana ada pak? Mun engkau dia Positif apa? Margedo. Iya. Assalamualaikum. Salam. Datang, Cong. Oke, Mak. Mak, Apa, Cong? kula rala aja dah, Mak. Hah? Apa? Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certain